Welcome show ruhe tukum nyampam. No kukwai takang kiari rara masan pek. Mama wisa wirap nang kiari na masan sebe Yesu Kristo. Nang kiari na masani sakat hampam. Treni menua seyum na kukwam ramera ramasan pek tenari na makamaraipan nan minari men nepon ira. Nan minari men ha tuasitu yaniram. Jika toni na mukuran na fen hata kani pehetu wiki. Matama seyum na kukwam ramera riwan ramasana. Na pensikrengi nari riciam ni ram hatan pen ma na penat kuatuk seyum sa cikatipan matanan minari yan nakare na kukwa treni menwa igrere na pray ng kiaren ritsi yakamang kiarira ramasan ikaw usafi nari ikawahi rangam na mokure matarang tukwe nan minari srokwacha fe kupananan na pentebrana nami wanhi kumasana para mara in renone yai mne tebrana mne nari me pam ira ramhen ya meri mne mokwa mne kamhaume kumasan in ramasan pek mamar manu ya nari me pam nan minari srokaru nang kiaren saway kumasan kimhya hokran raka na kukwai kani ma Bible wa na kukwai kinan ramasan pek tenari nama nang kiaren saway kumasan ramakira na kukwai kinan ramahatan kataha yanoyan me saway kumasan nenataringan sawani kumasan rokoy kay narmam me pam nang kiaren me pam sawani yan ako ko'y kinan ron parhen yan nanan. Narim me pam takang kiarira na makraka yan ako ko'y kinan. Nanuminari srokahar. Napenha kono narim me pamira. Fe nukune nariyan kumasan rono narim me pam yan ang kiarin sawani. Indra ni panten mangawangaw ma, namangawangaw, chikomuhe. Nana namangawangaw ruhe. Nana indra ni panta tasima, tasi, chikomuhe. Nana tasi ruhe. Nana indra ni panta tepranama, teprana, chikomuhe. Nana teprana ruhe. Napen kumasan reno pam, narim menha, indromi, narim rume pam, ramhenya, namumeya nui, menetasi. Mene, manumeya mangwangaw mene kaume mene nanime mene na femmi kumasan reno narim pam yan kiaren sabani nana pen rosam pamira reren rangen pek tenari nama ratoni narim pam na indno hamasan pek narminari srokefa Atam mene if. Feya nukne nariyan, kumasan reno yermandachi mene pran, misengipan na handraw ma atam mene if. In ruwahipan nasorian mendaw, matrawar manu narim sa in reno. Kumasan ronam hiandachi sabandaw matrawara ikan. Namhian ha ramasan. Kumasan ramaban mengkiari pari irhar mendhar, feikan. Iraw krawara ipakata kumasan. Napen kumasan tasenipan narim me pam ya tangan raw matrawar manu ira. Indra ni ma iraw krokran anian kway na me pam feyan nukway namyan ha. Matan kway na ikwacha na haikan rapanasyan yan iraw matrawani. Matayaren marichin haikan nang hanasetan. Ramakinoy na masan. Napendachi ruhe matoni atam mena if. May kuya ni raw, mi iraw, korwarwi no kway kumasan, rawani no kway na inha, kumasan, remanipan tani rawi mat tropa na niyan. Napen atam na if, korwarwi no kway kumasan, iraw, korwawrahan, nari na masan saban raw, sakar na wara ira, ipakato kumasan. Kumasan darwirap iraw, yan ang yan saban ni korwara irwa. Tanari na ma atam na if, iraw, korno na rahayan, nana nubnatan raw me pam hawhe mona kurar hayanirha hamara isipan kumasan
nar hayan saban rau ruine meyan mene noyani yer mamre makkanumi krawher wasta katahan nar mam mepam tenarina ma kataham pam nupnachi atam na if nan minari sarokriram ken mene apple atam mene if krawarahi ten rau karu yarmanmi nang rau na ken mene apple kumasan reren rangen tenarim narim sa apple ramo mata reren rapanangen yan tenarim narim sa ken ramo ken datarangar ha apple nana napenreci rausi apple mausapne napen kumasan ratoni noynar ha naha ken reno ya piauni rarpon tai noynar ha sabani feyan kunenarian kumasan reno narmama matwara ipaka tukuin mata ina kamho noynar ha ropan nyam harapi kumasan tara ispontanir ha nan minari 06 nitata sorry savait noa nuk me hapek hawhem hokurau numupi atam na if hawhem hapek matanapan kumasan ratsirap mamata irha ratoni kam hopek noinarha reren ha ramriapa narhayan kamarwu no kwai kumasan yenapen me kumasan reren rupkangen ma ye noinarha me nahakamo ropan indeni ma traurha irha yanu ya sori reci matayer mama kwatsapan haiken rokai kepe kumasan mamatarengira nanghna noa kumasan renipan tanawai ma tramakai kai murhakan tata sori reci napenesan asori trawar kumasan truhimru noa mene narmama mesawani yan tata asorinha napenowa rurhakan nitataira mamawisawirap makumasan trarpun noenar has sabainar mama marhipen uya sorrici traurha irha nawara mawisawirap nang kyaren ha nukrupek matanar mama honar yawara ira maponokay kian ma topa noenar ha mesabanha nan minari 07 nuya sori sarau sarmuni nari me pam kumasan ruahi narimru me karu sapam sapa mahim he tanowa nana nowa ruahi pan irha yan tata sori sabani nana nowa mene pran sabani mene yakuna wi kahar saban rau narman me mene pran me saban har irha mi hawan yan tata irha pam 8 narmama napen hauni ma pam kumasan dasisangnya tapinha sabay ni tata. Yan apinha saban rukurau kumasan darhirap nesan asori raywayu momi nui saramak yat reri teprana rutamui. Nesan ha rawar mes tanapen 40. Nana nui ruta mau sarumini tanam pam. Yan apinha renolet ko kapan wahimruyan yar mamerci saramak iruwa yan tata sori sabay noa. Nar me pam hamwenam. Matanawa mene fam de sabani hapkam menama tenarina ma hanin parhianyan ya kumesan mahmomi nokwan nan minari 08 Abraham mene Sarah mene Isaac nukrupuk ruhem kurau nana namui nawa me hawihem mapuk kona kusme saban ha sapam sapa Abraham in yar mamarci rukupan nya kona kusubay teni Noah nangana Sem Abraham in yar mamarci rokay kay kumasan mamonokwan kumasan ro promise me Abraham matana penreci mama ya kona kusubay Abraham to hem mapuk napen kumasan ramaway pan promise naham Abraham ne pran saban Sarah saban rau yok no hiriwan mata karwam bipan naknekan nataringan saban rau ya promise sabay yarmanu raunin parhiannya nira napen Abraham ne Sarah karna warngaran no pranema krop karahit nan rau ruci yarman ramhan kumasan no promise nana krauseng panangan ma Isaac
Kumasan remanipan te Abraham matanapan reci yar mama reci trukupan ya konaku sebai Isaac. Nana mokwai na masan yanar mama ya tanam-tanam mepa. Nan minaris ro 9. Moses menelo sebai kumasan. Nemupi Isaac have mapek. Kamokwai nirha manakur Israel. Moses in yar mama reci sarukupan ya konaku sebai Isaac. In danin perhenian ya kumasan. Mamonokwan. Napeneci kumasan renipan te Moses ima teruta ya takwar reci parang kiarimin. Kumasan rewaipan seban hilau mem Moses materhatan ar mamaira. Napen Moses rarang may wayo ya takwar rewahilau men ha kumasan remaraipan ya kwarwatere karu. Kumasan rokay kay manar mama pam tuhona fe low seban hirani. Nan minaris ro 10. Lome irhampam 10. Lome na 10 kumasan remahipan Moses hamasan pek. Nar mama sa hamesipan lomen ha kumasan trakway na masan yanirha. Ini lome 10 saway kumasan. Siapa na fakian kumasan menepon mata yawa pa siya faki pehemyo. Siapa noy nan minari me mafakipan mendaha. Yaw yar manu kumasan sa kamya, siya yaw, mapanini awarayan nanghak. Terim niya teramri sapat, marona panikinan sa kamya, siapa sira. Siya tata mene mama sa kamya. Siapa na usap na yan yar mama. Siapa nirirakayan pran sa yar mandaci. Siapa na Christian. Siapa na skamterian yan ang kiari na sorry, may kuya na fe ignatoni mapiam reno. Terim ya trapona Christian narim mesaway piam. Nan minaris ro 11. Yar mama raw sapne narimru minuten. Fekupan inapen saway Moses trinimen way yar mama ro noynar ha tramakay kay mo sapne sipsipruci minuten. Nana mwani na pran yan fata may pan kumasan. Sip na rin ma mahitam ki yar mama sar narwi low sway kumasan. Narin ha kumasan rinamri munar mama me rerin ha ririhi ma yar mama sar arwi low sway kumasan rat kwatung ma tukaw siyap na in. Nana nari ritsimwi fekupan kumasan ruokuran daka matanapin ritsi dari petani rema. Minuten tanay kwasrakayan narhayan me saway narmama. Sip men ha, kanong siyap na irha yanapan saway Moses, hahatan pan nemhen saway Yesu Kristo. Nan minaris ro 12. Yar mama sa truahimru narmama. Nuk me hapuk hakuraw na naangero reci saway kumasan rukupan niya na yay mahin ng kiaren mahet te pranwi reci rupkapri parira kamma iraw yarman reci. Nang hibranwin ha Mary. Kana sisang dakain matresipan yarman reci ng hana Joseph. Angeron ha riyar pehet Mary menipan tukwain ma Mary. Jika pon hekerian kumasan na masan pektukwik. Jika pon makwa merahinaram reci yarman. Nana meseng penang nama Yesu. Merengi merir ni penta angeroima. Terafomo yamni. Yau pranwi. Yap kapri perira kamraw yarman. Merengi angeror ni pentu wain ma. Nan munikinan truehe marianiram. Niskayan saway kumasan nasori trawiwi ik. Royam nira. Tuko kwain pen yakunawin ha. Chigarahi menwa iin yamachi kumasan. Napen angeron hasway kumasan rangkiari pam rapam Mary mamen. Nana napen recimui riar panta Joseph yana makarahayan menipan tukwain ma. Joseph, jika pone hekerian Mary. Mahiram henya pranseim. Tenarina ma yokuna winha yatupun ruheya nang senan munikinan. Mary terahit teni yarman nana jikisengi pa nang hanama Yesu.
Nuprain hang na inima, yer mama sarawa himeru narmama. Royam nira Joseph ruahi Mary, ramhuyan ya pran sabani, matarap kapri parima, iraumin mesta darahitani yerman. Nan minaris rotetin, napen ya suratui ira. Napen King Herod ni nakwan manar mama me pam to makai ke marareng mewan feya ko penatwatuk sewe kahame sewan ha mot ko usnirha. Ropan Mary mene Joseph krawewan fe ya Bethlehem. Nana napen krawa pirap feiken ni mo mesa nar mama kamaraku mamapri ira hawak warpam. Krawata ko pundici mata naha sewe narimrume kamhani narikan. Ya ko punaha inha Mary rarahi kwachi yakunawi ikan. Nanghna Yesu. Nanana penaha Yesu ratuira yanapen angerodochi sewe kumasen riyarirap tenar mama menepon kamhatui te sip me sewanha yakwapondochi ipakata Bethlehem. Nana angerod nipan tenir haima. Kimhat sepon hekerian. Yakawhe matakawisawirap nangkiari na masandochi sewe nar mama mepam. Irhat horengi mangyan. Ipuet ya kuna uhirichi renatui truahimiru kemya. Ina Kristo yer manusa kamya. Napen angeron ha rangkiari pam nar mama sama kamhatui te sip nangero hapigmi hayar peheten nirha. Mamhang nang ni kumasan. Nana nar mama sama kamhatui te sip hanipan tenir hameima. Posawan fe Jerusalem matoni ronari ha angero remani. Nana hawan mata Yesu. Nana napen hanatoni rakain harareng mamhawan mamang nang ni kumasan tenarim ha hanatoni marengi ramhuyan angero remanipan tenirhai. Nan minaris ro 14 Yesu in yahatan asori rici. Yanuk me pam napen kamu nawengnya nasori naha paso feira. Tata mene mama sewe Yesu krawasipan narian sewe nakur Israel. Rawan fe Jerusalem. Napen Yesu nuk sewe ni 12. Ya napen sewe nawengnya nasori naha irharmin harewan. Napen hariyarpan fe Jerusalem. Yesu rewan ya ni masori sewe kumasan. Mokurei mamatareng nahatan me menena masori me hamengkiari. Inda merespan naresian merpek tenir hai. Nana narmame me pam sama me hamarengi in remengkiari harkari narira. Tenarina marukura namasan kumasan. Nana na penyesu nuk sewani teti renam hatan narmame me ya kumasan. Narmame hapek hanin parhianyan yanengkiaran sewani mokurirai. Mata narmame nepon hap kunimhan parhianyan yanengkiaran sewani mamhaniar hayin. Nan minaris ro 15 Yesu ronum tatian me. Na pen Yesu ramawan mamu wok sewani kumasan ruipan skaya na sorimin. Ramonum tatian merpek. Na pen pun Yesu ramo masenar mama sememe nemhen tarian irha. Sememe namrin harfa ramo irha hamatui. Na pen reci na pen nemetangi ramo nuya sori fekalali ramasasaupek. Yesu rini nakwan wayu. Nana na pendecimui inda mawanya tokuren. Nar mama hapek na pen hatoni namtachen men hai Yesu ramo hanin parhianyan ya Yesu makumasan parhian dari pei. Nani men hari yerpek tenarim nari mesa in ramo. Nana hanima Yesu nuskain sewani rasori. In rukran asiduyan muya ketah. Nan minaris ro 16 Kamo na misian Yesu. Yesu no narim naria masan merepek. Nana nar mam hapek hakurirai. Inda situ yanirha mam hatanirha ya noyan mesewe kumasan. Yesu ruhe matronar mam hatoni no kaiken sewe kumasan. Nana riri irha harareng mewheto kumasan.
Yesu ramo narim masan me mata na masori me sabay na kur Israel kamumakiin. Kan kapon haras kaipik. Hapaninian perhenian ya Yesu makumasan dari pei. Hapon nokoy ken mo tuani rap ma irhana kurar hame sa kamarui ng kiaren sabay kumasan. Na masori men hanyar ha Yesu memhay kwaira. Na memanipan ta soltia me saban motok ta miriin. Na pen soltia me hauk ta miri Yesu harisiin. Mawini ka fafaw sabay king yarahi mafafaw pan min. Maada sira. Redem hatram ri Yesu inya matikumasan. Inis kain sawan hira sori makoro urhanar mamenha matarapahano yan yam naira. Tenarina ma in rukuran manoyan ha kamoira ramesipa na fe kumasan temani matugoira. Nan minaris ros 17. Harwitarini pan Yesu yan ay kamarkwaw. Soltia me harwitarini pan Yesu yan ay kamarkwaw. Rangher ira mestamema. Noyan ha kuno ya Yesu ramesipan narian sabay na kurom fekuban. Na penyar mamaritsi raruni tata sabay na kurom. Kwarwitarini pan iyan yan ay kamarkwaw matrema. Yar mami karuna pen harwitarini pan Yesu yan ay kamarkwawi. Hargutami iraw irharmin. Ritsi yan karen matuk, ritsi yan karen mawur. Iraw yamarhami, mata Yesu rup komha in yamarha. Mup komha narahayan ritsi. Yesu rehma tenarina marwahitam ketha. Ketampam sonorakan noy narha. Nanarat kwatuk mata sama kay mehmatukwe. Mata Yesu ruhema mhuyan ya sip sa neten rayu tukutaha. May kwasraka ya noy narhames sa kataha. Triniman wa kataha sa nirap noy narhames sa kataha. Nana mapanrarang panyan tukwe. Kumasan tranwanawi. Mapanarpun yan tay noyan narhames sa kataha. Triniman wa kataha sa ninaparyan yan ya Yesu Kristo. Kumasan truhimru kataha. Nan minaris ro 18. Yesu ratumi yan hensabani. Narmama sa mamakahumaki Yesu, rerin haramri mahanausap na Yesu. Nanako indrup kumrumhami. Matarekam na pan Yesu ruamaraka in manepon hawahinupran hawahim hamripanya nupang kapyarci. Kuriraira harap pinhapan kwarwateri asorirci. Napan karu rukuraw nana yanapin sarok harira ya surat yumi yan mensabani. Yanapnapan na pran kahar harwahi nari na pekan rapi na masan. Marewan yan pang mathorakupan na pra Yesuira. Napan hariyar pan ipakatan na pang ikapyar sa kanarkwafa na pra Yesuikan. Har na toni korwateres sa kanarapinhapan ira kanasok-sokurakay. Nana na pra Yesuriwan. Ena penha angero karu krawyar pehet tanir har raunima. Nani memir har trapanyar yan. Yemeratu Yesu yemen Nasaret sa karnarutarini yan ay kamarkwawi indriwani. Menatuiraka yan ay mensabani. Nuparhian yani. Yesur naturaka yan ay mensabani. Noyan har hatan pan main kumasan parhian. Yesu ramruhi ipwet mene. Menerairakan neskaian sebagai setan, menen neskaian sebagai noyani yar mamarema. Nan minaris ro 19. Yar mamarci sebagai Yesu nang hanat Thomas. Na penya surat yumi yan men sabani. Riari rap tenar mamame sabani. Mamangkiari menra. Mamhani parinari irhamin. Matayar mamarci sabani nang hana Thomas inriwan irhaminha. Thomas si rapaninian parhenyan ya Yesu maruam rumi yan men sabani. Matarnipan te in menepon nahan armama me saba Yesu ma takamakay kay matoni tamkin nilme yan animek. Nanam rapi. Kamu yap kunihma nuparhenyan yan apinit si ma Yesu renatuimi. Matana fakyan rit siru kuraw, Yesu riyarirap tenar mama mesabani.
Yana penha Thomas irhamenha. Na pendaton Yesu rinima yar manusyo kumasensyo. Thomas rapaninian mui manay koyan. Matarinima Yesu rinatui parhian yan mensawani. Nana Yesu rinipan tukwain ma. Ikamin parhian yan Irak. Tenarina ma ikatayo. Matanar mama menha sama mahap katamayo. Matakamanin parhian yan Irak. Ren hatrangyan. Nan minaris ro 20. Yesu rewen feneyai. Na pen Yesu bareng rakana misien sabani. Rara mui na pen 40. Na ye na pen menha ram yari rab te apostol mesabani. Na pen depek ramarer ya namrinha. Mamo irha hamatoni muaru amru parhian. Ye na pen ha Yesu rewen feneyai. Rari rab te apostol mesabani. Menipen nangkiaren sabani sampam tenirhai. Menima. Kumasan roi pen asorian miau. Yak asori narim me pam yanayai mene yatupranay. Ropan chemakai kay mewan mewinar mama yatanam tanam me pam. Matwhe mokurirayaw. Chopaptay sanirha yanang hitata menetini menenan munikinan. Chatanirha matuho narim me pam yak mani mat chemakai kay mo. Nana kimha chemakai kay mokuran ma takamareren tukumha mestana pensampam. Na penyasur ni pam nang kiaren ha ira hamacipan matoni. Nana kumasan ruwahiuta in rauta. Nana na puwari chiraw saman. Nana hapkatoni mamui in. Na penyasur rauta mamen irha kamakwatehian mangwango. Nana tok niya iya mamikaru saban rauta nari rapsan krawyari rap tenirha. Rawarer ya nkaren ha. Raunima. Namekalali. Rafoy hemerer ya kopani. Mamachuten mangwango. Yesu sa kumasan ruwahiraka tukumha. Mahiutar rewen feneyai. Intruheram henamui. Hinatoni rauten mangwango mamen. Ipuet mene. Yesu ramara feneyai. Mamapna pene ya kopundutsi sa winar mamas sa mame kamanin parhian yanira. Rafoyan iram. Chikinin parhian yan Yesu. Nanamukurirai. Ignap na pena raka. Machikatoni na pentruhemui ira warakam. Nan minaris ro 21. Rafo Yesure mena ikamarkwaw. Yesure mama hitam kinar mama mesawani. Kumasanda usiin trapana usianirha. Yesurup korakamhan noinarha yana penutsi. Na pensatoni na ikamarkwaw sabani, reritaha tramakai ke mamri, mafekupan kumasan ramara isipan tukutaha, tenarina ma samhon noinarhame. Mata Yesurem ha, moiraka noinarhamen ha sakataha, nanatok ni menen ha, kumasan ramara ipaka tukutaha. Yesu inyamaikinan. Yamasarap korakam ha, noinarha. Indam hanya sip-sip sa kumasan darhipei tukutaha. Ruhe minuten may kwasraka noinar hame sakataha. Napan kataha sa pan noinar hame sakataha na manin parhian yan ni Yesu kumasantra panar punyan noinar hame sakataha. Yesu ro kataha sa wehe monup na chi kumasan me. Nan minaris ro 22. Suatu karu. Yasur nahatan katahama yatakuray tupranay suatu karun armama kamhesiban. Rici sarah sori, rici sarauhi. Narmama sa kamhonoy narha kamhesipan suatuk sarah sori. Fekupan katahampam sa mesipan suatuk na. Tenarina makatahampam sa mhonoy narhame. Suatuk sarauhi, ramiripan armama tukumesan. Narmama sa mama kamhesipan suatuk na sarauhi, tuwahin meruyan sa tripkiwan ma feneyai. Yesu rani pehet tukutahay ma, tasamakay kay mesipan suatuk na sarauhi. Napansapan noy na rahame sa kataha, na namanin parhenyan ya Yesu, kataha sarakay suatuk sarasori,
mawhem mesipan swatuk sarauhi. Matanar mama hapuk hapono kay kayan matwapa noinar hamesawan ha. Swatuk na saramewen feyanayay rakneakan tenirha tenarina marauhi anan. Irha kam hamuram hamesipan swatuk asori saramiripan armama tuawan yanap. Swatuk karui rici sarasori rici sarauhi sapokun ha iko kay kimachikasipan. Matay ko chikasipan swatuk sarauhi ramasan ma ikafaki tok ni nanam nipan to kumasan ima kumasan yan ay ika sorry nang hamro ikinani yakani pehetugu ikima nuparhian yan napendepek yak amonoy narha mata tok niya kwata ko he tenaram Yesu Kristo yakanin parhian yan ira in remamay na ikamerkwaw matrueraka noy narha mesyo nanakurira ira inda tuwimui yan mensabani. Yakasa ik matsika bonar punyan noinar hamesyo. Tsika firakanari yan irak payakarakaya noinar hamesyo. Tsika hiyaw moyaw yak na uhiru chisem. Yoko kay matakasipan swatuk sa Yesu. Napantakem ha tsiko yaw yak hemara kraumik fentata sayim yanayay. Yan ang hinaram Yesu Kristo yakafagipemik. Amen. Nan minaris ro 23. Nubnachi kumasan me. Yanan minari hematoni Yesura mokway narmame me pam matwew hetuwe. Na fe kona kus hakupanira, wana fetana kamaraira, wana fenangkiaran kamhangkiarira. Trinimen wa hanin parhianyan ya Yesu intro irha hawhe na kwara mesabani. Narmama samame hawhe te Yesu nanam manin parhianyan ira irhan ha kamhesi swatu kawin ha sarame wanya nayay. Nupnachi kumasan me hamhanya family asori richi. Nepun nauta sawan hara asori nana nepun nauta sawan hariwan. Nepun tekan har bitaw nana nepun tekan harapasan. Narman wana pran wana kwara me irhampam hawhem hanokwacha irha Yesu. Nanu minaris ro 24. Tukukwa himui yermama. Fekupan na pen Yesu ramawan hi yatapranay yahatana sori richi sa venakur Israel nang hana Nicotimas. Rewen yanapen matratain. Nanam mangkiari iraw min. Napen iraw krawang kiari Yesu rinipan ta Nicotimas sima. Trinimen way yermama richi rokay kay matrunima yanitata sa kumasan. Tukwa makaykay kukwahimuin. Napen Nicotimas rirengin ang kiaren ha rarkarinari. Minima. Tukwa fo kukwahimuin yermama napen nasori raka. Yermama korup kunihma mamui yatapuy mama sawani. Mamama sawani trarahimuin. Inapen ha Yesura usarapuy pen pray ng kiaren sawani. Minima tanewan yan tatasaway kumasan. Yermama ritsi tramakayke mahin mruyanwi. Sanan manikinan troy pen min. Napenan manikinan troy pen meruyan wim yer mamarchi. Tamhen mo kukwahimuin. Nar mama sama me hawahin meruyan win ha kumasanda kwainir ha masawan hina kwara-kwarame. Nan minaris ro 25. Nan manikinan ruhe. Napenah sorin ha Pentecost ruwawihe. Yanapen ha narmama pam sa Yesu hausas manir hame yakopun kwacha. Nana tok niya harengin ariritsiram manyan matang yak sori. Rukupan yan mga wangaw munima masori yan niman ha kamukurikan. Nana hata narami napme ramhayan narami narmama. Narami napmen ha haywa kirkiri. Mawan marere kan kapon ha kwacha. Irha pam reden ha ruham kwari nan munikinan. Nan munha ruipan nang kiaren men ha hana men kiari yan nang kiaren me sapam sapa. Yana pen ha na kur Israel me hapuk
kamara fe Jerusalem. Irhan ha na mafakime sa hakupan fe yatana ntana me mawhe. Na penharengi narmame me sa Yesu kamangkiari nang kiarin me sa pamsapa. Harkarinarira. Nana Peter wisaw menha. Nana ipakan narmame irham pam 3,000 hanin porhenyan yan ang kiarin sabani. Nana mawhete Yesu. Ipat mene nan munikinan ramara yareri narmame me pam sama makam hata ta porhen Yesu Kristo. Nan munikinan ha truwe pehen sekayan ketaha matasakuran sono kwa Yesu. Nana manirap na hanta narmame me. Nan minaris ro 26. Yesu rahmanya light ramahiyapun suatuk sa kataha. Fakupan na pankataha sab kanira kamhan parhyanyan Yesu. Samhayan yarmama saramawan yakwapun rabitawikan. Na panrapag samhamay, mammarway. Tanarina mo light sa tarahiyapun suatuk sa kataha riwan. Matanapin kataha sa wahem hatatay Yesu yarmanu sa kataha. Sa wahem mamhayan yarmama sarame si suatuk yaran nukwasigar mahiyapun. Ipat mana kataha sa ukuran na tayan suatuk sa kataha. Maswatuk rarha kataha ta sapa namayan. Yasur manima. Yaw yakamhanya light sara mahiyapun narmama yatapranay. Yarmama sa trukurira yaw trupkawan may yanapitawian. Narmama pam sa makamanin parhenyan Yesu habewahiraka nan munikinan. Nanan munikinan ha terhatan irha yaswatu kamasan sa Yesu. Nan minaris ro 27. Narayan wi. Narmama sa mamahanin parhenyan Yesu habewahiraka menona kurwi yan irha. Irha hokay kay matwasay ng kiaran sa kumasan. Teren harangyan tenarina ma habewahiraka numuruyan wi. Nana kumasan terapa narpunyan noya narhame sabanha. Irha haponokay kiyan matro narirci kumasan deren repkangin matuwe. Narmame sa Yesu tu hapona wisayan. Mapona kresyan. Nana mapona fakyan nan minarime mina kumasan ay kuwame. Narman me topa nididakayan pran sabay yermandachi. Nabran me topa nesipanyan yermandap kohma sabandha. Yanapan me nan munikinan truipan neskayan minarmame me sabay Yesu. Interasituyan irha matuipan toktan ha yanoy narhame. Maban mo noy na masan me. Nan minaris ro 28. Christian family. Yarman ne pransabahni makarakurira masan Yesu. Yarman trokay ke pransabahni. Nana pransabahni trisya yarman sabahni. Noyan ha inha nang kiaran sabay kumasan ramhatan kathama tesesipan. Yarman mene pransabahni trokay ke rawasitu ya niraume. Rawahiuta na tarinyan saban raw ya napenme. Iraw trawakay kay rawhatan na masan o kwarakura me saban raw ma thokay kay kumasan na namasyay ng kiarian me sabani. Yarman mene pran sabani mene na kwarakura me saban raw mahasyay kumasan tumakay kay mafaki mo perperinari me yanoy na masan. Nanuminaris ro 29. Jika makay narmama. Yesu rahatan kataha narmama sabani mata samakay kay narmama me pam. Samame hokay kay kataha mene samame hamumaki kataha. Napanrci Yesu rusupekan ya yarmama rci riyer ya Jerusalem mamewan fet Jericho. Napanrame sipan suatuk mamewan narmama nepon samame kamakres hawasiin. Nanimende pitaw rumay mamamakyan kare suatuk. Nana panamarahamen ha hapoyer mamen ha mamawan. Yema samerierci ruhe matoni no pran ramaken kare suatuk. Nana reren dor kwa pertukwe. Indeban may kwasya no map mesabani marhitarini
mausyaute ya tokray tongki sawani. Mahimewanya ni marci, may penyerangi narmame meiken. Marakupan menha mathotu ya masan tukwe, mesta na penha yarmaman ha terengi masan mui. Ya surmani nusupekanyan ha materhatan ketahaira. Rokai ke maketahata sasitu ya narmama semama harengi darha. Nariawara mayamay mataha wa yamat na maresreci. Nan minares roteti Yesu indesekai. Narmama mesawa Yesu thomakai ke mevanya masipam nan minari mesa kam hafaki pen menha mene kumasenai kwa mesawanha. Thopamina fakian yaremha asorin ha setan. Mata tokni thomakai ke mokurira Yesu apa. Narmama mesawa Yesu thopan wehen hak. Mapan wehen tamafa wa hawiya fafaneta revante na remhame. Ketahanar mama sewa Yesu tasapan hekare na remhame. Mapamui na iwayuan tenirha. Tenarina ma Yesu yar manusa katha ineskaian sewa ni rasori mapirakan eskaian sewa setan. Nar mama sewa makamhanin perhianyan Yesu tomakai ke mepekira kapam narim sewa setan mnet na remhame sewa ni yan murian sewa ndha. Yesu indesekai. Napan sares intratu ya masan tu kutaha. Menise narehmeme thopa na urhain kataha. Nan minares roteti wan. Yesu rakawirap narehmeme ya narmama. Na penreci Yesu rewen ya kwa penreci matayar mamarci narehmeme hapek kamaraira. Na penpam kamaritarini rangi yaman ha mene nasun ya tian mene nakus mata nakus minha kropanam hwenyan. Na rememe sakamaraira naskayan sawan harasori. Hawiya mwesi. Na penyasura ton yaman ha dan kiare skaim na rememe ima. Chom hayer yer mamay. Na irha hono kwa Yesu mayer. Yaman ha ruhe masanan mewen menirap te in mene apon na fe Yesu yer manur noira. Yan awanyan sewa Yesu rakawirap na rememe hapek yan armama. Yan noyan ha rahatan pan ma Yesu naskayan sewa ni rasori. Setan mene na rememe tomakai ke monokwan. Nan minaris roteti tu. Setan raipai yar mama yan arahayan. Na penrepek setan da mausari matrui nupnaci kumasan me hamai ya noinarha. Inda marer tu kuhangirha. Tenarina ma reren rup kangyan ma na pen kamakurre Yesu yar manusawandaha. Setan terausari matro ketaha nupnaci kumasan me samai ya narahayan. In trui na taringin sakataha ya narim me repek. Ramhoyan ya mani menetanari menetapaka menenan mien sky mene noy na fafa sewa yerman mene pran. Setan terengkiarim ketaha mene ma noy na rahamen ha to ketaha serengi ramasan. Mata in yermama reci ramekwa. Mamamur matro ketaha sewa ipen takutataham kumesan. Ramasan mat cikares kumesan parasitu yaniram. Cika panesen yan noy na rahame. Setan triwi na taringyan seimira. Jika tangite ya Yesu yar manuseim mukurirai apai. Nan minaris roteti tri. Tesafoira ya narhain masakatha. Kataha narmama mesava Yesu tesafoira ya narhain masakatha. Yesu rini nang kiaren reci. Napen reci tamarwa reci rapa sewahni tata. Mewen mara ya kopun reci isipan te imani. Nana ya kopun ha ro narim meripek hapkat kwatuk ma. Maurha mani me pam sewai tata sewahni. Tamarwan ha ramara ya kopun ha ma mewen. Nana napenar har wahiin sewahni mani nana wanginyan snahni kerwaiwan. Nukumha rana mahiin.
Yana penha rata mukuran ma renarwi na kwai kumasan mne na kwai tata sewani. Nana inda sigam ter merarang mamen fe imai tata sewani. Rerenda pau tenoyen menha sa inda no hapkat kwatuk ma. Matanapan sewani tata ratoni teni rauhe rayu mewan moktamiri. Inda panar punyan tai noyen arhame sewai teni. Matarokai gayayin mahiin yarerin seramasan. Trinimen wa kataha so noynar ha tasamakai kai mapa noynar hanha mararang mabheta kumasan napansan irap noynar ha mesa kataha tukain kumasan tran wanawi mapanar punyan noynar ha mesa kataha nan minaris ro 34 tasafoira na penemhen rohi kataha katahanar mamas sa kumasan tasafoira na penemhen rohi kataha. Kataha sa ukuran mo kumasan ramon noy at kwatu ke na penme. Ropan na penemhen rohi kataha tasamakay kay mokpan mafaki. Merespanin matro na ferat kwatuk yan ataringan sa bani. Mo kumasan derin rangyan intro yer mamas sa nemhen rohi masanan. Na penmenepon terapi yer mama sarame me yan skain sabani mo indu hemasanan. Nana napin menepun truipan ukuranyan tokta me hawaipan marsanat kwatuk trausyapne nemyan sabayir mama. Katahata sama kay mokuran makumasan do kay kataha. Nana indah sorry yan afenangan tresta kataha yan namurian sa kataha yatapuranay. Yasura mara katahamin. Nana indruipehe namarunian kataha mas tuya kataha yan napunta sa bahi nemyanira. Nan minaris ro 35. Yar mama sarwama. Nar mama hapuk yatapuranay yan naren sabandha trinimen wa yar mama rchiremha tukamakay kay kanumuy yatapurana. Kataha sa ukuran mo tinapin ritsi tisemha. Nana na fetro kataha yan napinha. Nakukway ikinandani na pinyar mamaritsi sa ramhatata Yesu tremha nan man truta mewan fenayay. Mara iraw Yesu yar manu sabani. Na pinyar mama sa ramhatata Yesu tremha nakur imanime tumakay kim harengi darhatugwe. Mata topan rengian darhanan ramhuyan narmama sa mamahap kunimhan paryanyan yan ang kiaran sa vay kumasan. Katahanar mama sabay Yesu tasapan hekaryan emyan. Tanarina masakuran yamni rama kumasan indo kay pek kataha. Indo wahiraka kataha yan arahayan masa kataha. Mawahiraka muy kataha yan napnaha trapanufayan. Matatukafo yan armama sa mama hapkanimhan paryanyan ni Yesu. Koy rahawahin namuriyan sa tripkiwan ma? Rekam. Nakukoy kinaan dani makumasan terarpun noynar hames sabandha. Mararki panirha yan na pasori sa rawakreren. Matarafo yan iram. Ikanin parhen yan ya Yesu warakam. Chikwaku napansikem mayra. Nanuminaris ro 36. Nakalasya hamhayan yan nupra Yesu Kristo. Nupratahame numparin meripik. Nupari nupratahame ha wak sawan hirara. Namritaha in saway na tenari. Nananakurengit ha in saway na rengyanari. Tarutaha in saway ng kiarian minenanyanari. Nupari nupratahame ha kamuparianari. Trinimen wan emhian rara yan pari nuprataharji. Naprathame pam tramakai kay mrengidarha. Kumasan rinima narmama sa Yesu hamhanya nupurayar mama kwacha. Yesu yar manu kan kapan ra. Kumasan raipan wak kwacha minarmama sa Yesu. Richi sa wahni wak ramawisaw. Richi sa wahni wak nanyanupu. Richi sa wahni wak ramaryari nauta sa wahni. Richi sa wahni wak ramahatan narmama. Richi sa wahni wak ramok mani narmama na penhawhayar kuanu sa wahni.
rici wak sebani ramasitu inarmama. Treni menua yarmama rici seba Yesu rapanoyen wak sebani nakalaseme pam sahamwen nubrai yarmama kwacha tuarengdarha. Ropan narmama me pam seba Yesu tuamakaike mo wak me sebandha. Nana mo tukuini panari mendhame. Yanoyen ha hom hasai kumasanira. Nan minari sero 37. Nusa semunyan seba nakalasyame. Rat kwatuk manarmama seba Yesu tusa semun irhame. Yana penha nepun tuawisau nakukwaikinan. Nakalasyame tuafaki. Mani napume. Mangnang ni kumasan. Ramasan menua tuawahi manime. Menena wanganyan me mawaipan kumasan. Terasitu ya wak seba inafakian. Ya suru manipan tenarmama me sebani. Matuapa nanawenawian men sebani ya nai kamarkwau. Napen menepun narmama seba Yesu tuawahi pari nawanganyan kinan. Pret na tuhani ya napen ha tro reren haramri nubra Yesu sakaru tarinipan ya nai kamarkwau. Kapn ha tuhanmi tro reren haramri nite Yesu serenayu may kwasraka narhayan me sebandha. Katahan narmama me seba Yesu tesamakay kay Moses man katahame yamni. Yano yani reritahat ramri nemhen seba Yesu mamen mesta intruheira. Nan minaris ro 38. Yesu truhemui. Tenapendeci Yesu rukupan yanayay. Muhemui ramhen reno promas narmama mesebani fekupan. Truhe yanapendeci narmama tuarere. Napen Yesu truheira in traswapiri narmama mesebani sama mehwama. Irha tuatuemui. Mauta mara irhamin. Nana narmama me sebani sama makamamruhi introno prandha ruhe mosapa. Irha mui touta mara irhamin. Irha pamnha tousasmun pari irha Yesu yarmanu sebandha feya namangwangaw. Nana tuawan feya nayay mara irhamin yanuknukme. Narmama samame hapaninian parhinian ya Yesu topanewanyan feya nayay. Kumasan terarpun noyan arhame sebandha. Katahata sarayray na fenapan Yesu yarmanu sa katahat ruheira. Ropan katahata samhap na pena mamhatuin. Rafoya niram. Trinimen wa Yesu yarmanu riyarpe ipet. Ignap na pena rakamat sikata yin warakam. Nan minaris ro 39. Nei sarukwa konkwan ramasan. Nei menepun kamhokwapu konkwan haramasan. Narmama meseba Yesu nan munikinan ramara irerendha. Nana intruepan skayan mendha mathokran ugren Yesu. Ramhen ya nei rukwa konkwan amasan me nan munikinan tro irha hakwa noina masan me yan murian sebandha. Kalesia sarasori kriram ramengkiari noina masan menha nan munikinan tro narmama meseba Yesu hakwaira. Irha hokai ke narmama. Rerendha rangyan. Irha kamara ina marinuyan. Mamhona taringan sewan hara pomus. Rerendha mamis tenarmama. Irha kamhono ina masan. Nana mamokta miriak niakan promos me sewanha. Noyan sewan hara pou. Irha kamhokawinu prandhame matop komha noinarha. Yasurinima. Yau yakamhanya nuprenei. Kimnya yamhanya rangdangan. Yarmama saruhe mokwacha kamraumin. Tramhanya ranginei sararer penya nupren. Trukwa konkwana masan me. Ripek. Mate yarmama sarup kwemha mokwacha kamraumin. Tramhanya ranginei saratefi. Korp kukwamha. Rangdanginei menha sahatefi. Tukomakaikai karay raka irha. Kwani irhainap. Yesu rokaikai narmama me sabani. Mathokwa noina masan me ramhen yenei rukwa konkwana masan me.
noyan ha trasitu yan narmama. Na moir ha hawi panisyain sawan ham kumasan. Minaris ro 40. Savisaw nang kyari na masan sa Yesum narmamame. Yesura ni panta narmamame sa vanhima, tuwan mavisaw rap nang kyari na masan sa vanhim narmamame pam. Yarmama sarinin porhinyan nang kyari na masan sa vanhi, Yesutro himruin. Mahirakan at hayan masawani. Nana yarmaman ha traponevanyan yanap, sarap kufama. Triniman wa yarmama sa ikam hatatay Yesu, tsika magayke masitu yarmama, pohakron ng kyari na masan sabani. Nan manikinan sa way kumasan, trasitu yaniram, ignirap ng kyari na masan na hata narmama. Napan kataha sa wisaw, narmama hapagmui, tuwahe mokuran ng kyari porhian sa way kumasan, mina Yesu yarmanusa kataha.